सालब्रमनो थागलिया तिप्रा सारकनि साकाओ देरामानि हाइनोहाय हरकथुकनि जराव एडभोकेट एन्टनी देबरमा एक्सिडेंट अंगो हनै एबा खेबा बुइबाय फानो बजाक खोना हनै ताबो कक कासाजाक जिबि साखामनगो सगैजाक हर प्रश्न आसाइजाक गोबांमा सोंमुं बतमुंनो एक्सिडेंट अंखांखाय बिनि स्कुटी रक खेतामनि बागै देराया बाहायके बिनि बखर रक फातिखा तामनि बागै बिनि फुकचि रक फातिखा आबो ताबो जरानो नायसिङै दङ ब साखामै कक सामान मानि आ जरानो न ताबो जों नायसिंलायजाक आबनि बागैनो नायदंनाय खाजोन दाखते बुहुक संनो अबनो कयनानि मुसुंगो साइमान सुगिया साक जों केबो कोनो सालायावै जों ब हामि बाजा मानि जरा जों नायसिं दंनाय तै जों बनि बागै सुरिलायनाय Amo tini hor no hima no tang himala horaya ko tabu radyat duita baji tongo angkai jengoro amo kisi jawang sugana bisoi botongo bo jengkhana bobai botacha hamla to sustong rathu hamaya koi sun kok salainai mo ki bati khang ka bo sun tabu details manya ko karon apro ambulance jibono toni phaito jago jibi hospital o angkai ki tafur jeng details kang manya ko amani pura mane gotona le jeng Basengoro brok mangkai su dui number ni je ambulance brok toni foi om dikhe brok sono saka kitapun jeng amri ambulance ni kun details manya ko to beke bono ambulance no phone khaino rohor jago ne jeng khana ka kasa no no ni borok phone khai sono saka mane brok bo sahoka kom hagen jeng kintu omno aste aste spread ngani jeng bo jago sopele khol manita gai gotna ekdom gotna o tong amti borok teke sukuri gai ya siwo bini fracture angkha duita jagao abo plaster urikha gai tabuk jeng surgery be consult khaya na lei tongo gai complete report khana mission motamoti mani thanaita tabu sujara asat ki ngara putri amne CT scan report to abrok so tabati kono serious injury to jeng manliya gai let's see up to tomorrow kana jaga manai ne kisa amani pura full report na bagai